So hello friends, kami apa itu replah jauh tanah ani YouTube channel lah. So friends, tinin video topik jong thanai 4-5 दिन sekarang क्या ang application ini mung sama tahu nano shopping kami ni log nang beke rang income kami money. Inke aba application ini mungkin shopsi application itu yang kia video nama tahu nano ya kongke tol description ang link ini aron through nai mayu. Inke jang sakau card offer ini aron through nang naya kongke nai di. Inke jong aba application no purchase kami log jong beke income po generate kene ang abo video awo ani last video full details ke chai khari moto inke tinin video ko ke ang breke bank account no chung add khane ro abo application no bank account no beke chung add khenai inke jini rang beke phainai abo no ang bo video sidi clear ki sak nai na jara interested uni male nai mai bo video no jodi chenang abo application ni through na purchase kemon logo na jodi income generate khen chuke ba share ke abo na jodi income generate khen chuke na bo video pai thomon jara nai tundi inke channel no top subscribe kiya kongke channel subscribe kiya tindi inke bell icon on ke tindi bodi ke press kaute video mai chamo pando phari ke chong mobile screen on lega na breke chong abo bank account no add khere so ni video nai lega so friends thanai video chong salai modi chong shopsi application no breke bank account add khana inke poila ni shopsi apps no open khedi shopsi apps no open kepen porike now nadi rawa bodi ke ni open onai open porike nang jang site khaw ne di account hinge account no click khedi account no click hainge ini ro nadi rocket ro to ni earning nung sa ni income ha abonai no mai nai inke now ani na you no mai na 307 rupees ang ro earning khe ha inke ang trebus ka no khenai inke ang trebus ka shopping khe hainge ani cashback bodi ke no phai to ne ba ang bank no share khe hainge bra jodi sabo product no purchase khe hainge bram pai moni po ang ro mayu so inke chong main khe na ma khe chini bank account no breke add khe nai inke na ro no nai no mai na my earning ni tola no my bank account so my bank account no click kedi my bank account no click kepen pore khe nai ro add account no click kedi add account no click kepen pore khe nai di na ro nai no mai na name address pin code city state ni bo process no khe thani inke ang bo form fill up ke pai nai puilawa so inke friends now na inu makna ro ani name riha address riha pin code for riha ya city automatic faida inke state to tripura inke abon pore ke ni save and continue click kedi save and continue click hanke ni account details hayone so poila ni account holder name ni account name inke ni account number tar pore ke ni confirm account number same na inke bank ni IFSC code ke IFSC code no main ke काम ke nai di mami ke IFSC code jodi se wrong utha inke ni bank transfer uyone so inke bono po chong phari form fill up ke bai kana na so inke friends ana di rawani mungri ha account number ha inke tola po same account number inke ni je kuno bank ni central bank uni nai na aro tola bo bank passbook or nai ni IFSC code for diladi inke awar pore ke ro save wo click kedi save wo click hanke ni bank account save ung thanai na nai no mek na ro ke brang wo verify khenai brang verify khe hanke ni abo approve ma hanke ni rang po no automatic transfer brang khe ri ni company inke ani to pending ung to granai bo ke brang verify ke pen pore ke brang ni trio ke SMS phainai verify so friends now nai no makna log na verify ha inke ani trio brang ro 1 rupees credit ke chonai bono ko nai no me inke nai friends brang bo verify ke man bo ye ro nai di verify ke mo bo brang chono ani account no 1 rupees credit ke ye verify ke friends bodin ke no ni bo shopsi application no nini bank account add kiye no ro income kemayo ke shopping ro tre nang je jodoshu na ro online shopping kenai ke asu no nini ro income po increase ho so bodin ke no ro bo app ni through income generate kemayo so tinin video asu no I hope na chik na hiye no ma so tin video asu no na pairina
So friends, I hope ang asa kyo na jot on chibek na hiye. Je details na unchia hong ke comment box o comment ke sundi ang reply diye saik na nai. So friends, ang no application bet hai काम से Flipkart बैठना मा application से वहाँ पर माने problem कोई कोनो वहाँ पर problem हमना कोई कि ना उनको apps नी through shopping के दी shopping के ना income के मयो कि ना जो दिसे share को क्या है क्या अब नी link नी through जो दिसे ना friends रो जो दिसे WhatsApp group Facebook group और share के ये अब product नो जो दिसे purchase क्या है क्या ना आरो को commission मयो so bodi ke nung ro income generate ke mayo nini purchase online purchase ke muni logo so tinin video la asu no na jodi se unchiang tung hai ano comment box ke comment masung mayo inge channel tang tung se ke jara subscribe kiya ro ani channel subscribe ke tini bodi ke tre biskango video na ma pandao fighting ke tinin video asun jara no ha joto no khaksa